So be crack catch or say Charlie I was so disciplined or bana yes but say utinunsa abuna na so the adebi abono come on Bema wutie mi Sa subain in free Ghana hasi Big Doe the love guru that's my name na wa hwe se tama oni obey ti hoi Ushia no se na mood vibe ye pa se na opene ma wo anase be man so gitu mu se ono betu sa na moyi na ebufu kakra bia ba wa hwe se na wo handle ade no se nia wo ye na ye ana bisa wo se nia wo ye no eye ana Flip the music. me se bisa wo se nia wo ye na ye ana trendybeats.com Obai ma me say e kakra wo metro mo skills na se me bufu ase na me react Mate. ni ntia wontimi nja me no Yo. metro mo na ebusua ne me kan say obufu a etisen wo fie Slow down, babe, come closer. e man mon kayo eduso mon frɛ me na me hu se na mokunu ne mutena wo fie ho no se omo nye ne yie a me se me big do me de me trailer ne beba me se so mo egumu yem fo mon ko ayi prisoner wo krum ha yia wo e de omo twemu akɔ de in Sawam straight Big Doe Oba you me the 10 minutes den cheche kwan a e wo so manage wo anger as bema na mema wa kwanya nso na so werere ma che unuanom ma no Okay. unuanom ba na bi mu aso ya din dodo Papa. minim se ya muta wi wele wo se de You don't catch me, or the police at me. Me man no bribe, I want you, see what you lodge me. Or don't you abranti a wotie mi ohini a wotie mi na na wotie mi tie me ka se ma obumfu ba obufu a wo ho enye ho na wo so kire se meme ye bema Yeah. kai se uni obiti aware mu anase mu awarefo nti obufu a ho na oba no wo so hu se bema menenity oye matured anase onye matured na wa hwe na no se na o react ye hwe style o react ye a obufu yo titam ne ma ukasa edidi oba na atem o wi na wasa aka kire ne se enwume e beba so are you okay? Big Doe the love guru That's my name, baby. Na ne me pesa wuti ase ne se obufu a ye wo kwan ye fa so ne obaye de ekasa You don't catch me, or the police. sera medinka kan no aha Sompa 93.1 FM ena utie mi so live e wo Sompa 90.7 live e wo Nkranza Hold me close to you, son of my son, you don't minimum do the me. na ne wo a wo ne wo partner moku anase issue aba a mo ntimi ankra makoma no mu a anga no efri munsem atofom no ene ye ba befa abobo no nyina ye ne baako na ya ka akoma na abomu na ya ka akoma no bomu wi a odo no betia fam na wa be shock wo Big Doe the love guru Baby, I'm not do it, yeah, man. I'm coming, I'm so me. I adore you. I'm not do it, yeah, I go show you love. Make sure we take time, baby. na juwe die tie me menim se wo ne wo partner ntokwa be wo muntem nti ase anye djuma ama ebufu so ayeden atake over krachi maminka se menchro won so obufu ewie no within 1 hour 2 hours asa wakuma na ayeden aba form Photos of you. nti wakuma na aba form no wa assess ni awe ne se eya na Kwame, be a tough girl, I see the way I enye se oni slave bi na ti anase oni abawa bi na ti na wo pese wo nante ne ni so anase wo ye ne se ne wo pe ba kai hunu se nia oni na anya issue no your ba wo wate sika ye ne ho ade se wo ye den wo do no na se wo do ba sa na ene ne kasa nti kweku me ne wo kasa no hwese na wa mu na wenim kra asema ye kampo no unya wenim kama mpo no oba no nse ase wo ye nya enuhu bi wa mu na wenim asema me ka no so wa ye wo nsa ase wontie me krachi me ne wo kasa first of all so oba no wo nche a panecho se mira anase me kunu mi ri ma nya ne ye fa che me
Big Doe, the love guru. So paniche wie a na ma kire ne wo so ye asbe ma so bufu a na misre se na mi ba be kire wi no untro ntu ho na obaye hu adwuma trendybeats.com. I don't know to treat me, or do you for me? wapa che wona wi ana Then you go there, so obai ma so I come on. me pacho me sorry for last time why I me this I am for. me sorry ne me ye obi afa che me sana Big Doe aka so oba be che me ne me no me gidi say bia be boa me pa nti fa che me why I hope say wonso why sa wo fie woni odofo na kasa woni na kasa wi me ma 1 minute panicho yi panicho oba hima wonso pamecho ka tuonu ma na fuso mo mpacho ne omo ye no manye ne yi Big Doe. yes baby Yedi kai me so me power chair say it room maybe I na me kasa no ya kosro. Fa cheme. Wutie okodie kria ejiwa. Mano ya bo so. Fa cheme. so Fani na cheme anadwi. mate Yesu ebufu yinti. Fani na cheme. mate Enunti mai enye munya so na muntie. Enye oma bebre na de ebufu ba. Bema wo ho kwan se drum e bia ne bufu. Esan wo kasa bia wo ka kire no. Se uma wano ye den wo bema so bebre a etumi ma ne bufu. Se wo enya matured man a wo ye ne baako mienu miensa obesi abonten obi wo ho a Big Doe efoforo ne sa no a enam se ya tete ne fie se ma ne mfa ne nsanka wo ba ne nte no api opi a wo mma enu nti ya na medie mani wo ma so bebre efri se ya ne ma mema ne tena fie nanso se wano odin pa e ma be ma pi abonten Sompa FM. oba de eduru me bi a be ma nso timi mo ba ebufu e wo ho nanso be ma ne bufu wie ye no won so so se de wusi react ye no eno nso hia oba udidi be ma atem e be hye na bufu e mema wo ego bi se ono na ye be ma eno nti mane nye ne be ma but se wo ye wadwen se wo beje ne be ma ye na free ne nsem a etumi hye na bufu Wutie okodie kria ejiwa. so oba wano den oba wano den eduru me bi a efie bi wo ho a Big Doe se mo fan cheme wan hwe ya wo beka se oba ne na ye be ma no ye oba eduru me bi a ware ne sa na ye o na adane na oba no abeye be ma na be ma no abeye oba enam sede ubufu a usika safa eka hu bi ema ebufu ba nanso ebufu no baaye no sei na usi efa so manage no Big Doe se ubufu a na wo ye oba mesusu se either se obeka wano atum ana se obepia abonten kakra enti be ma na hye webufu wan hwe ye ebufu no be mo aka bibia atia be ma ne nti ene epia abonten kotena ba bi kakra uba be me na ade a wo ye me no in fact anya me de misrew enke be ya enke mfanye me biu afen so it takes a matured man no be realizes ade a obai ka no ya na se enye enti oba ubufu a opa anke pia bonten kokope baby tina kakra ansana waba na be ma na be kasa ebufu wo ho sometimes kwa no Big Doe obi wo ho ani bufu na otumi ka ne Sompa feeling FM. asem no hye ne so se ne bu amfu a wontumi nkeka na adwene ontumi nka de ha no enti obi so be kasa me so me bufu a ena metumi ka ma adwene eya na se enye nanso ye kan obi so bufu a wodidi bone eno nti ene kwan be ne be fa so ahwe se ebufu no ye besia no kwan se de be ya enkodum pempenso a be ma no beto ne nsa e de abo Big Doe be ma bi wa na no ya pa o pese ubetwa abo no so kwan ya wode ubefa so no wan hwe yi a ubeka se etia no nti mema musumuti a edu me bi anya ma ne nko a mema ne bi anu ya mema no bi anu ya nenso oba
oyo ba nti wo kasa nso so ma be ma no opebufuo kura na koma no tumi eba fe Wutie okodi akria ejiwa. Ma kuma na ba fon. Na se utie mi a. Tattoo with your name on it. Cratch me more some 3 tips be. Go back, see the way I make timid. Ebufu ne ba. To me, mu again, I will pack it, babo to face. Udi ebufu no ba pe. Enkasa. First of all, enkasa. Two, kope insuo bi nenom. Na unumu nsuo no bon se wakuma bede ebeto yim se boko. Na 3, enu ni hia me no. Third one no. Big Doe, the love guru. That's my name, baby. Third one no. Edusu a wo ho. Kai utrim nia ema wo ware obey se me yere kai sa de no. Sompa FM. Masa adwene nya den embra utrim. Na hyase adwene hu se na bawe kra bibi na trigger me bibi na push me ma me ye ne ho ade e den pot wo se sa adwene ba utrim a wo ho ema sa ebufu na akoso no ye den eba fom. Yeah. Because who say there's a reason why intina me there me worry about say me ne betina. trendybeats.com. Sa adwene ba otimobo say afena wa sha say I appreciate ni beauty ni sense of maturity ni ma e kan bomu ma ne ye oba de ma wo na wotimi koye ne ho ade no na afena wa adwene nam sa ne ma ne ho. Big Doe, the love guru. Me ana meka we a chewo kweku won sa asema me ken no me kana ye wo de no won sa wa sha say yes Nyina ye tie Sompa. won sa wa sha say yes say na me pesa wo ye den o ye no now nim fourth one mesre say wo na woni mo ba no ebufu na obuefu no eyin free mu ba calm me down say na me kan ye no but fourth one masa ebufu no Emma wo ahonde sonko bi wo sisi tie me si Emma wo ahonde sonko wo yifa Ewo usisi. Big Doe, the love guru. That's my name. Once me kan usisi no kwame once osre Big Doe, we drama the in love aba guru. wo de wo You make me your favorite person. I don't know much. sana me kan boama temi ni America no temi me say ebufu na aba no mane hye usisi se ebufu na ba hye usisi no wo na woni mo ba waware no Big Doe, the love guru. se wo so ye bema na obuafu na mimi buafu ma ye den na kyere se wo ye bema wo mpemu na enya no se unim ni ntia from a Big Doe mini love guru no bo amatemi a sesi ahonde na abehye wosisi abehye wosisi no enye gidigidi oba na nim se obuefu ba wo so a wo nkasa wonam na wa smile kakra Big Doe, wonam na the wa love smile guru. kakra afi na oba na dwin se nti akoy kra ne mi expect se ni bubefu nti ade na on react mpo na minka bibi mpo na anka yesi asem no ba ase onye yi me se wanti mi anka obeti yi timi eba na sa monitor no okwa kodware a anaso orade mo na bisa se na oba hima o kohin wo de bisa na sa ni yembe shi no beka se mi de se ono ebufo wo mu nta beka mi de ja me ko hwa de bi na enkasa trap na fano unhu sa reaction pe ka wakoma to yemboko sana me dinga kan no menkasa enye gidigidi wo na oni master plan no Things every day you go there. boama won sana waye utia wutie
Your dignity me. Big Doe, the love guru. T. Obanabo Rademwa. Training Ben Boko. Sompa FM. Jenny say, Kukway, Brabetinase. Slow down, babe, come closer. Kukwa me say Tinase Boko, me was in Bikacho. Obana Kasani Yemshin because on himself I shall be foodida. Into your name near Obabe. Big Doe, the love guru. Me de no. Now why then? Chance Kukwa. And yen near we ain't in a me freo. But my kai adeba could be a me who won't tama me shiao. Na sa dena den amma what been here by me to extend me when you mean can't show. Boy, mammy say Obano be confused. Onim ni awoka. Na me say abana sawo, wo de hwe ni me ka che se kukwa wo de hwe menim. Kukwa hwe menim. Kukwa onim se me do. Kukwa me do we a menye ne me bi sei. Eya menye ne BBC sana me ne wuti kukwa menye ne me BBC afena sa bufu na ehye omu no mo se na esane ko osisi mu ewre osisi mu mo se na ewre wudie mu afena untini nyina na sorry afena your friend say ligament na won fe no nyina twetwe as guidance bisa no Big Doe, the love guru. Yes, that's my name, baby. Now me see a banner sa ho for sa funny thing him. So I pay me for several payment mo. Se no query touching no crab I would just star no man. I need a tattoo. Only in India groovy. Metro, Kwame, a tough girl, but Opa, man a pen cranon throw wooding and show. Sompa FM. Should I share a cocoa soon? And say, cocoa, say, onu for no say that here. Big Doe, the love guru. I say, mean shed Yina men share. We see out there for one so much can a kissy. Oh, baby, say. Na sa me ka se na me fi so obufu se o me bufu ebufu me de yeden satan ne bufu na kasa ye wo map wo sisi obu se bufu ni ye wo map gidigidi wo sisi a bishop minim se wuti me pa we fili na unim bibi ebufu ni raw sisi na e ko down sa no now do safa ne konsa now do safa ne konsa na so oba ni oba odo na I'm telling you so be responding but so to say marriage ata oba him oba no be den wo people boom nti sister ya marriage ata pe be bitina na me ni omo ye ma na kasa na eden e kasa Big Doe, the love guru. slow down, babe, come close. me pacho edu ho no ma wo ho play with her only in India group ya only in India afi me ba be chew ebufu no se na obeyi ebufu no e wo the fit lane no egu no so na answer na obeyi se ebufu no wo fit lane no obahima chairman ne wo so be do we do maybe na say on say obufu na me pese me ka me o down on say ma de bi na ya me ye no wo say na ma ro me hu nyina Wutie okodi akua ejiwa Debbie train sa de no ho na no me ka che wo say hu sa no patutu to me so fa sa de na nya me ba na sa wo ho wutimi edwuma kra me ntimi nkobiem na me ntimi nye na me bibio me pese ya na na den na what TV ni me ya akofa wo down hon me ya den na wo se ni nyina ye ni bia obehwe ye wa Wutie okodi akua ejiwa esa me koto sa no aho na ma de na ba be bosro sa na me wo so me to sa ubon se me nine no me pe kwa no me tu asi baabi ubon sa de no na e bosro sa Debbie na wo ye ni se kwa na me ntiase ti unim se charger na pa dampa no so enso hwehwe charger no we
Some mashada. And now friend Big Do. Big Do and you wanna meno kasana. Big Do. The love guru. Obeshi ye pa. Yes, I won't say yes, I know a common number phone. Send me name. Now nim. Sana kind of. Me betche oboama the style ya oye. Inti sana American udu 5 lane na. Ebufona ba form abere osisimu. Oba uti mi bema uti mi se uye bema say na bema ni bufu a oye. Enye ne oye de gidigidi na me papa weni so ma debi udi oba atem ati udi wankasa wo ho atem. Udi oba atem udi wo ho atem. Se wona ko ware ne bae. Unim ye boko na uchi ni wo mpemu a wo ho chene se ibufu ne ba skills a wudi yini Sompa FM ho na wo ye den ubu upanka sankasa ye den e kire no Esa na ubuche ubuche na make him big door what's ye akodi akria ejiwa nyabotre Esa na se wo punish me so na me de me producer ne trimye de makata ne say wo ye na me bi say na me home na so me ondum light no not the light na see me so better na my action Ketri Big Do. The love guru. Ketri eto de bia wo ho be mati wa bisa won say wakasa too much ache why did this ache wakan kwasa se ma che obe ya che we did not tem e didn't inti umbre oba watiska ware no oba woni ne twempna se wa na me ware wo hwe style ya woni ne kasa se obufu a wa hwe style woni ne kasa uwia no mo nam krom na uni mo musuban no ufu se omo de omo yese ne ewofie wa na ka kire why the casa has some natural? Big Do, the love guru. Me see so ye bema. Now so ye bema pa ba hima. Now see wakuma ba obuefu na masakuma no kwhye osisi. Yeah. Na kwhye osisi na wa kire ba na say mini bema no. Wan kasa on the normal regular day crowd no ntimi nko 35 minutes. David. Ntimi nko 35 minutes. Me see say bufu ne ba. Na otimi manage bufu kwhye osisi. Na bore wu nipadua no mu ewura mu. Yeah. Na wontene no sorry ase body a pack egu kotokuo mu a epiepie won chenchen Yeah. Ubon se wanka so bon se wano na twetwe gades na wuso sa na twetwe gades Big Do. eba ne sa me se ochina fa wo wono Yes. Big Do. fa The piepia no love guru. na onim ne obeka se na oba hima na jeje ho eba ne sa Big door. yeah baby Big door. oh my goodness Your crutch yeah power. man Big door. me pacha pimo wana baby did you feel that pressure can you see Big it's Do. going The love guru. did you feel that once na ojeje ho why the when say lo a wo hwebe asema make no untenye na ogina ofo nso na why asa wo ye gaga bi fa phone to nche na tie ni America no Come and see me swiping photos of you. Hold on, not me. I need a tattoo with your name on it. Metro D. ya me kire no o ba be practice ni say ya Make timid. Boko me do. o ba ma kire onu ma no se na wo so mo ye Now we'll peck it. kire mo se e omo na be ma no so aye ade na tie omo se na wo so mo ne kire mo na kire mo se na style ya wo de ye me kire mo Anything. Said you me di what's ye akodi akria ejiwa no de. Edru maybe na se bufu wo mu kra rough sex no eye kama. Enunti okra wutumi tambe ma ne nsa de so kon bi sa. No the bia so trimi mu big do. Edru maybe said ya wo si so mi trimi ya na ye me de. Asa wo twi mi trimi bi. Na asa wo so me kon wo mi asa ya me me kon. choke bi sare what's ye akodi akria ejiwa wo choki no sa e ma na ye de edru maybe na wo bobone to
asa wo punish wo spank ne bi sa ne nyina ye punishment ne bia obu afudie but ho pa na wo show crutch power wo show say yes afufu na ko show sisim ene ntimi nua ba de obaya ne so so bebie bie mama no na wo so wo je ho ai obu afu ai mini so obu afu aho de ode be yim bia fa ye me de person de yim bia na de ne yo de tete no say no what ya say emabufu no e bafem would be a denim 360 degrees man in same man adwini nyina wotie okodi akria ejiwa or use machine ankasa big do eno so mabufu de bafom trendybeats.com kese wo hentemi ye mama mo boa ma skills no me mama kese de okay kese de no say na basa na wo ho onu de no hot one yeah na why ya de na mani buefu no tie. Tip number 2. Why obana ya de na wo be ma no buefu no me ma okese symbols no. Ono e ba ne sa onkasa o. Onkasa. Na ukoshe dem na wa badem o. First thing obesha asa obesha oba ne before say. Na wo se den no. Mo so oba na say, "Oh me mpesa and me mpesa be bibi gidi so. Me nya wo gidi me be wo Big Doe, the love Cassidy no on the straightforward back at us me wo. No bands na onya botre minim so boafu de ma that's debi na ni prepare agro no kwa na me fe no oh ja menye oh dia wo dia de na come on Cassie star no they are wow almost na bufu ni nyina ide na sane aba form na teko intima membi saw we untimi nya we na wo de we bufu no be hye bonsam wa ya ode na me de me bufu a mitimi papa krachi obufu a mayen hwe bank account says ahine dem Big Doe, the love guru. obufu a bio bank account child of say won wo sika wo account mo me yama wedi na jai pampa na wo ye no obufu say dey obufu say sana maybe say na ya na me hye wo kruma na mpesa me de me sa wo weni no eno so chen come and see me swiping photos of you what on not me I need a obaima ma onua man last tip na yin rem go but see the enunti styles na ye ji wotie okodi akria ejiwa be ma no na duane anka wo so de kosu mfa nkosi ho empty plate na wo de wo pant bi agum na wo de etia kata so be do se de ya meye ma on anopa na bufuo ne da so wom ebi kwa na one wanda anopa na wo serving the breakfast no unim o G string no fa to ne plate wotie okodi akria ejiwa o de nso ne bibie esi so oba obie so a wo pant ne gusu wonso waso siri no osre che wo hu de wo pa kire nso ye bad ade ye si ana wa sheda de betu ase na o ye ejiwa mi nua no what ya say ni favorite pant na say tomo bi na wo totoma wo no wo de wo yi kalabako no way we be ahodo be miensa na de agu plate the plate bia the pants ne kra to we mu a na de tomane nso agu we mu katakata so obie we so a no osre obie we so a no osre wani beba ho so na mo dampa so a mudi be miensa enti last step no big deal wani beba ho so na mo dampa so ye den Sompa mama kan se mo ncho aware the bottom line na say mumpemu agrobede ebede sine be amu atamfo nyede enyamo yeah on that note se one udofo ewo fie na bufo muntemu a ye ma mo 1 minute pe yeah munsiesie na yen kompa no so monka mo ye tie mo flip the music because ewo studio has ene ye ba be from pan wo finfin ha ye yeah mo ye sada na me kan Facebook comments or do you for me I never think say me then you go there show a lie I don't swear come on no mama fall I me this na ansa sasraku o se den me mo
the code is very deep. Babe, come closer. I could show you love or do. Oh, Francis Chapman Clark, also then I am watching you live from Cape Coast. I could show you love or do. Also, this show is powerful. Francis, thank you so much. Me pacho o pacha onana. Big Dog, the love good. O pacha onana. Monkey ka. You don't catch me, or the police. Obaima. Ya pacha onewi. Big Dog, the Ya love pacha onewi. Aye, akoma ba fem. Akuma ba fem. Aye, akoma ba fem. Okay, Indian ye ba be say. Sa akuma ba from there. Mesrel say you are tired na mami na enko. Mate. You are tired na mami na enko. Me roll big dog. Maybe. Sompa FM. Yeah, man. Baby.
00551 931 00551 931 931 0548 931 931. Also see them on Facebook or see them. I'm about to start mine. Also, do you have the Truman capsules? I'm sure you used to take this Postman Love, eh? Do you do that? The Post Love, do you have it? Make sure you get it. Oh, clever to see the Kokosia. Oh, yeah, too much. Oh, yeah, too much. Oh, thank you. Eh, obey you when you know why. 5 minutes for you. Call me. Give me a call. Hello. 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 Order. Hello. Order. Jesus says so. Mimu order. Hello. Oh, me patcho tune free radio no unka kra why and I say tune free TV no and low volume no mama why. Ade was one wana. Hello. Hello. Sompa FM. Me patcho o frame me wo anga ni hu anga na e discuss here no frame me wo hu say here. Hello. 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 Yeah. Ada. Hello. Hello. Da pan me hu na basa no ntimi nye ye no. Hello, Mpacho dini baby of Refi. Mpacho Mikasafia Ahojo. Ada. Odo. Mikasa odo na waje sese somimu. Odo. Somimu. Why ade? Udini baby of Refi. Mikasafia Ahojo. Udi. Pacho Femi Isaac. Na eko say. Hey, ready what's my junior. Sawa ho. Hey, lazy I need girl yesterday. If I am to pressure my Oh, kafra. Na the bufu is a business. Na we bufu to say. Oze. We bufu ho nsem ete say. Hey, and the mo come out. Brabium was it say? This is the I come out. We bufu ho nsem ye come out. Oh, food dear for. Yede nyame ase. Eni etwa so de hwehwe why? Okay. That is so. Meso me. Voice be kumino. Voice to cry be kumino. Ah, me das. Hey, that be voice be say. Hello. Hello. Ada. So mimu. Why are dear Udini baby are free? Because of that terrible. Me pacho brabium. Because of that terrible. Udin. From Bismarck, what bufu ho nsem to say? Oh, my move was a cool. We are sure. Aye. But me jidi say, what's your bibi kakra free in mo? Oh, my she never be very. Jama kuma kwa perform cool. Ram be by. I'm go full power by and let him see no makuma perform cool. Let's just say oba ne kra wo won chen. Ohun kani wo won chen. Aye. Why are dear? Me ladies no more he, man no more he. Hey, ade mo to me jeje mu ana ase den. Mo to me jeje man no more he. Hello. Otto.
Ah, Udini baby, I can say free. Udini baby, I ain't deal. Why? Low TV no kakra. Hello. Aha, Udini baby, I for free. Okay. Mipacho Udini. Okay. Who can you want China? Sompa. Mo. And then say a before bar. We are then a musisi. You. Hello. Big do. Obahima. Hello. Odo. Hello. Odo. Low TV in net me. Why? Low TV in net me. Hello. 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 Odo. Why are dear? Udini baby, I for free. Kwame Bonsu. Kwame, Ubufu Ayana at the same. Kwame Peja on any soka cranayente. Na me se Peja on any soka cranayente or Cassani, Ubufu at the same. No correct. And then to say Ubufunwa, and I send Ubufua, I we are the same, we see the same. The main do no and Sompa no the car to the African bath to Louis Darling. Okay. Name you understand to have the come on. Ja, that's just a yeah. We have you fear that the cry. Oh, my party. What pass him? Why are dear? Why are dear? To us, let's show those of me. Hello. Yeah. Ada. Show me. Who did it baby for free? Nathaniel, make a free. Okay, Daniel. And Cheche, who is saying, Ubufua, Ayana, woman, is saying. Oh, maybe maybe Casa, maybe Mamma, Sunny, Mamma, dear Mano. Not just say, big do air church and in and now the washer, you man, say. Oh, maybe I'm a human. Why are dear? I are dear. It's maybe a man about 50 years. Any man, any big don't, Casa. Hello. 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 Some people some people back can't wait. So me What did you baby for free? Oh, yes, sir. Because it's so much. Okay. What can you want in China? Okay. And to say, we'll phone a bar. Ayana, Mummy, no, we are the same. Oh, maybe I'm missing you. I'm Sir? Yes, I would, and as anybody was said, they're not big do, canoe. But didn't cook before my mood to me. Hey, and the boy, Juma, more, why are there? More, I say, oh, and yet, money, big don't, Gassa. Matthias. Obama. Also, ferry. She Obana say, Oba would team me. Ko adia chako pharmacy one. Neka say open true man capsules. Natural in 4 products nibi.
Tosi Homano. Right, that was sweet. Naturally in 4 bedin komo kakra so na era second segment no. Now prepare for second segment no because what 2-man capsules no there what take lead in that. Say woni bi nso am pa cho bo modern natural din to o me say naturally in 4 product 2-man capsules. And I sound pro-slav capsules. Now answer na me ni bedin komo ma me ndi edro no ho adanse ejo. Last week oba ha say no mami true love capsules 2-man capsules no buy man. Okay, so stand na me ma na me peja ko so na me jam be si wa se broche ntokwa no. Se broche ntokwa no 2-man capsules na ma mitimi yes ade no. Beja wom. Peja trom na omo se wa na okoto bre me peja trom. Peja trom. Madam Sienio. Madam Sienio. Mo ka se diagro ha. Open ya ma wakwaba. Ya ma wakwaba. Pacho bibia boko de. Mensumu ya meda wase pa last week no. Inte wo na what 2-man capsule inte ada na dira da oni mi hu ma me dream ma me yisu. Sompa FM. So ibida wonuma. Na otu bia bi. Me da say. Necessary ba wona so dwumadi so ansana. Yo ha. Techi amwo hu dwumadi a natural dwumako yeye. Edeboa adasa titu Ghana manfo nyina. Na amemo abaso wo adwumaso a woboa ma tawantawa ene mentem ho ase mpimpi ye si oba ne be mantem se ye wo mo a etena se empena ene wo ma eto se awalefo nyankopon nhyira That's na nyamedwuma na woso ahya ase ye nyamedwuma nko ane se obi kura twe konkone mu se wona mudwumadi esu siesie o hawe wa awalefo titu ntem no ini na ase o chefa wo ye koso aye sa nyankopon e ma oblenye kwa me da say. bido de tie ni say ye wo 2-man capsules wo dwaso said the Ghana manfo dodo na anyim no ene sa so e wo pro-slav capsules e wo dwaso na ade ba ko a e wo 2-man capsules ho ne danso wo nura hodo nyina mu say ye nhye no nso be me bia wo nyini no ye didie mu ene ye nim etimi kofo ha ba e kofa wo ha ne ba e me be ye mre e wo mpaso na ade ba ko a ye ntimi yimfi awalwem eye oba ne be ma nhie mu ya ade a bible no aka sepo eka ehie mu kina na se ebewie ne de anigye aba wareli ntem a fapem na agina oba ne be ma se ne yisisia enti na hu be nya se afan ni nyina behwe no wasiesie no wagina mpempenso bi a ade anigye beba afanu ne nkobe se baako na anigye na baako eye ohawo na ya na do na agina mema esanse mema no na ya na mpimpi yewo ohawo kakra ewo se ni si ni ma ehia ewo mpaso enunti ene di 2-man capsules abega so message de o MC ano se nko yi di flesh no na ye kasa fa 2-man ho ti wo ma 2-man ne mra mum eduro no se ne odi kan de kire wa hwefo no atiefo sei ne tie wo to aduro ni bia ponko bi da ho Ponko America no sa enu na me call last week se de se ahoden aw be ma benya se so no oba di ahia to nchen a be ma bia se nye yawe bi ne wo ni padwem a obe ma no sorry ne se wo no oba e be di ahia wo no oba e be da wo be kɔ no ho a esese obe ma ne e pagya ye den emani mu so ne kɔtin na ni kwa se esi ni transit o hese po no kɔ no pagya ne nsam yenu no a be ma bia wo hwɛ me ana wo timi nkan wo radio no se be ma no mu so ne da forma me kan fu 2-man capsules no e dia ma wo se nom na impagya ne mu yankopon nim de obo be ma no nim se e be ma ayi edua na enim ne kwan aye maaja pade no di se be ma no sole a ohia lawyer se obi ne so mu na odi akọ tokuro no da bi e man mu so dru emfimfini wono a se ho odin wo ma pa e to no na pa ne dem na aye adwuma yi wo a wutimi ana se wo hwe me busa se o mema sem ne sei ene sitie
obu ha o tim na dwen se wo be ma ma esonya saa na tie apondu nsem nhwemu adede se be ma nya yareɛ bi na oyale a within 24 hours nefua ana donhwe aduonu nan no obe ma na amblem ana nsɔre kura no nya 11 times in a day. How many times? 11 times employ do back be ss of bear man sorry. You could see sa and a bear massa and pa. What bear me how be a new pedium. This how the new sa a yare. Peduana shall see a bon kaya say, oh, ya, ye mere one pass of 1 year. Better me crown who couldn't mean solid. A better me be so most solid cry bear mano. Ain't me more do one in chemo banani NG. A cobana sa. Bora hair bar shop. Pharmacy and I bear be a ya to a draw unim. Koto true mind capsules ni bi. No me no anopa. Me no anumre e beboa ma no mani na so akoye. Afi yenhwe se fre anumre no wotwe no nkono no ndu ana bla wada. Kopma homache a wo be sole no so. Mi busa se wo ye be ma. Wo be ma ya e sole empla hodo sei. E be ma se wo ye be ma wo gina wo na so a bla wada kopma homache a wo beti wani a wo na bi no. Obema nsɔre kwa na yɛ 3 to 5 times ɛwɔ ahomakye no ɛyɛ bla a wɔkɔdo nsɔnko ana sɔre sɛnti obema nsɔre nu saa bla America ho ase ana dodo America na ɛyɛ how yare abani padue no ɛdura ɛbɛboa wo ɛyɛ true mind capsules bia na wo de ɛnde nsɔre kora ana ɛsɔre nansa wohia true mind capsules ni bi wonum mienu anopa mienu anwumla sɛ ne tibia saa wɔ hawi ɛbɛfiri wakwam ne noma nyina so ɛbɛkɔyie edi amount afi ebi enu anya yare bi efe na hypoactive sexual disorders enu nti waten kan sese be ma wunya no oba di ehia wo mpaso no ayira atekọ atenkan ni hɔ a wuhia true mind capsules enei ye wono ma hodo pi kwa ma be ma eye mre e wo mpaso da metami ka se wo ye be ma se obɔ mpa ye sire onyankopɔn se won to nhira nsuo nwu adwuma so na sikamla obotuma de tosu bienu a ehia pa ne se obɛsrɛ nse dane de nyina wo ye bemben ɔma mogya eni afusani ye wo ni paduam mogya di afusani ye wo ni paduam a ɛboa ma mema sɛm Sompa FM se wo tie me na wo hɔ na wontimu ta twetwon ya na wo nsa ɛta ye titutu wo nan ta ye titutu a wo hia true mind capsules. True mind capsules aduru a wonum a ebiebie wo nerves no ebiebie wuntim ma afusane no ewie peye kope bi to herbal shop pharmacy baby a ya wo number ne ye 0249 01 71 01 0249 01 71 and I say 0204 61 ofene bejo so ebusia se slade do so pi wo mojemu a wo ye bema titiwa ema bra secretion na se mojani ntimi ni afusani ye esanse sisi wuntim se ne bidi kan ka be ma bia wuntim sisi na mojani afusani ye a obeye mre wo mpaso enu nti basa wo hia true mind capsules enu danche wunya yare efe na high blood pressure na hypertension so a ema wo ye mre na die ne kofa hypertension ba ene yenhwe ebre bi atwam ni mi se wo mu fie ko animu eni nya saa BP yare no ene mema nyina enya sentini se ene ma na ye no mo wo ewia wo yase no ade o matenka wo soro pa ti se wo oba ni hia opaso no ma oba no elu ni pick ne ho anse pena obeka se wa anya hwe enam sayo so ma mema dodo na ade ahopeple ni kwati kwan so enunum no bi ene drinks ahodo bi a ebewie achi ne kofo ha ede ba meta meka se onunum aphrodisia se aduru a wonum 30 minutes ebe ma obema na sole djuma ba ko a edie ni se ebie wakomam na de wo hyebroni kan pressure to akoma no so am pompi moja na ahoɔden a wɔde yɛ adwuma no nukwa sen ko de saa ahoɔden no ɛyɛ adwuma no ma enti mpɛndo do akoma no ɛde wɔ hyebɔ ne basahal so ɛpɔmpi mogya no na ɛkɔboro akoma no mɔden bɔ so nti basa wobɛkɔ hospital no susu deɛ yɛ friend systolic ɛde susu sɛnea wakoma si bɔ ɛne sɛnea si home no na ɛyɛ asesa pa
ubenya high blood pressure one hwe na wote wo prekope wo twahwe a no anya stroke enti nemlante kwa 30 45 years ko nyina no omume masem akofo mo no mafrodisia enu eden no no obeda ma oba na ni age nti no enei wakofa saa yare no e de atoro ho so abusia nti se wo ha nko ane se wontimi satisfy oba a woni neti wontimi no oba ne na emanani nye wode ho ka oba na se sia na ho adwojo wode ho ka oba esia na ho adwojo a wohia true mind capsules ana obema ne sori pe na say program de yetie wodo somu o ya so somu pe bonse na ho esane wa abla won hye adwuma na se ho sane wo wi ana be ma na adwojo kura wohia true mind capsules wono no true mind capsules a obema ne mu so a ebeye den ebeye te se body ankasa na wono oba ne da so a obeti nkasa yu ho beba mienu mensa store na be ma no emu odin kai se enye aphrodisia kanina na empapa mu obu a 100 years kwa no wono ni yile esen wo ene mema no 45 30 ya ye mre ye di die mu nkoye enu nti na dan da nya ye ka se true mind capsules e da fidie si na be ma bia wa ye mre ne de wo mpa bi to na M1 say ya re bi na akofa basisi ya re na nam so ema wo sisimu aye mre nti wo do ho ka oba sisim de esia na wo ho esene wa wo hia true mind capsules no mi say ye koko na ama wa ye mra no true mind capsules no beboa etu koko na se afi mogam na woni wo ba ne da obeti de ama no manyina so atimi akoye ediamam obi si me be ma ni so mi pedru amenum anam de be sesra wona ama na yekese ni pato eldro bi eni wa wo sesra be ma na ama na yekese enya se wontirum bi ebe na di moja na begu be ma nti mpende do a moja no eba wo be ma na be ma no eyire no na emeto se ne yeni enim se wo mo pagya na de no penu do a wo pagya ma de na Moses na hya se yekese sa be pe na moja na ba wo be ma mu na yekese enu nti se watenka wo fom na wonta no wo ba enna se ye yare kra wo be ma no be fom ebe yeketoa the bema de ono oba tia esese ono oba da anye ye kura na watwe wantimi no oba na kura 21 times ye say have sex no wo ba na ani je ti so wontimi sa ade no na de wiase abenidie ni dadwen a wo anhwe a obema no betom lebi no e be tofom e be wu kura entimi so wa bla wunuru mpani mfeso na so bema de wote ase a enu ka so obema no sebe e kofom sa enti hwe true mind capsule kira kwan na no manyina so enkoye emfamam e ma wura mfi say ye duru bema bia no ma eman mema sem sipi esita true mind capsules obeye bema mu bema bi mu a o ha bia so eni akire enye mfunso se de na big do e kan sa wo yo ba na okunu ene odi namu ahia wondi enje yesia na no ho adodo won de onya ne die nti na no mu etundutu ahoden eye energy ni ho enti okosine ni 1 minute kura abo nse na wa ble na wa hometetia ukọ herbal shop pharmacy to true mind capsules kwama no esan sebe enkwan ye da ta sinikura eka bi hwe e ba sa e be boawo ame no manyina akoye e ma ne hye no so se wo ba na be ma no wo da na de bia wo hu nsano se de ono no ho ba no wo so hu ntimi ma e ma ho jojo ntimi na na ho a etimi onya high blood pressure etimi ma se ba ho fe kura e bibio etimi ma bo abre wantem de se wo timi wo ba mpese ukunu be ma wa bo abre wantem a to true mind capsules ma no wontimi sepel wontimi woblo wontimi new mo hu se you wadi uye e basa e beboa ama wade no anije atimi abafie e true mind capsules ene ne e bibidro kan a prempe me kanfo edi amount 024 90 17 101 024 90 17 101 anase 0204 61 afeyen hye no so say yare bia membe ma ye mre e wo mpaso say yare nkoa dia anu aduro no e plus love capsules e wo yare ahodo pi kwa ye ya e junsom yare e kofa junsom hawo ebetu ni pedua so saa yare ni nyina se ye nnem nsa yare oba bi ni bema bi edi ahia na wo nya ana se bi ye yare fufuo bi no e ba wo pe wo mpo wo ye bema obeye mre wo temi na wo sister yade a no oba da wo mpaso a oba na ni nie wo be bantem mema sem kra man muso mu ye den esi ado ho ka oba na ho asane ana se wonya ebe a kidney problem so asa ene be kono yare bi e kofa dun so mu ha oba no obeye mre wo mpaso enu nti na America
cow say bema de wo se sakraye bi e ba wodunsom ana wadi 18 years a wo fie ni ko animu wadi 40 years a wo fie ni ko animu pe duru se wo nom no brano ha bi ani akire Pro-Slav capsules ebeboa ama dunsom ha obi a ya wo no afi ho se wo tinka se Johnson don tentem se wo Johnson no entimi mayi se wo chimble ansa na Johnson aba no Pro-Slav capsules ni tu sawa ha nyina ase deku afi ni peduem ana wo Johnson na obemum eya wo ya wo Johnson na obemum ehyehew duru anado a wo da wo ntimi and wo to ani a wo ntimi na biem wo be so dodo na Johnson ansa na ade achen sawa ha nyina be fi ho na wagina wo na so se bema Pro-Slav capsules bia na wanya prostate condition binti Johnson do no ayase ayeyere Johnson do won tinka se Johnson do obu na Johnson eba ununum Pro-Slav capsules obetinka ana wo de Johnson do won tinfa Johnson enhye wo ho nche Johnson do seconds wan kan na wo ya Johnson de agu ho ununum Pro-Slav capsules sa ha nyina ebefiri ho na wo so butu a wo de aseda amonyame afetie na hye no nso se bia wo ya blanty wo ho na ohwa no ehun taaya wo ya empempe ya ntini mienu na esa ho no bo se na ahonhono na ye wo ya very close yare na how ya na wo to aseta atwentwon wo adwen se bia ehani anase nkwe na how a wo no Pro-Slav capsules wo hwa ya ehonhono entina ya na etaaya wo ya nyina ebefiri ho afe Johnson do aya se ya yire no ebefo no wetima Johnson kama ma no manya so atimi akuye efitia no pakọ kuma nyumle wo Johnson do na sana ade asa bu a 8 times kwa yare uhia Pro-Slav capsules o memo ade Pro-Slav capsules nko an edura sa wonuma oha bia wo se bema bla ya wo Johnson etu ase de ama afu ni pedwema basabasa na sakasaka bia eni etie na akofo hawfo e de abeto so bipa ta wo do fu bi se yo papa wo fa ni fie kwa ni mu wonya prostate condition ana akwa hospital ya katense ni PXA level koso e de mhihia abeto no so ana bowra herbal shop pharmacy ne koto Pro-Slav capsules ni bi man wonu mienu anopa mienu anwune sa Johnson mo hawni nyina be fi ho katita ne de ato obemem no Pro-Slav capsules ana de katita no anase tape do bene to obemem yayi nanso film na sante ye nyina de biada wo Johnson na obemem ya oya wo Johnson na tipens ya wankasa wo obemem a uhia Pro-Slav capsules bibidro kan the sounds ye full supplement ji wonuma Zisamboni bia eniachi herbal shop pharmacy bia ubenya edoni bia to afi yenyi ma na yipemu oba wutie mi nsuo etagugu ahimfie oba ya na scent ewo ase scent obia de dance obu an scent esa adwena sebi apro ebisu de nyenya te se fish ho ankasa ensuo anawo de ne etise de empato eya akatoa bi ne ye sebi ya ya mafiri wase eba anawo dwonso a wase kekaw ya no wase taa ya wo hina uhia Congo ointment say wo de be ko ha ye ka ko ha ma ne de omote ase pa wo do nsa ana sawa ne bete na wo de yinsete e be siesie yimfi ho afi wanama ye kese be ma ne ba on chen ni enje esan se wo japade no wa himfi ho e sin bi tuetuem e sene sese ye mle na be ma ne wuroma akam wan esan se wa ya sese ni nyina kurikuri ni ntino ene nam so ma be ma ene oba ahia wo te yawo Udi Congo ointment siesie yimfio a saasi nyina be fefe afi ebetine sa man be ma ne wurom a ebetine se twum ndi basa obehye no wo hye obo so a obedi so enti Congo ointment udi siesie ho a wase no ema oye wase ye de ema wonsum ye de big dome se mansum mo de emansum mo de nti wo ba wonsum ye da uhia se na Congo ointment na ode man nti na nanu na sheda bie mu sa no sheda bie mu sa no me sit utie bo modern ne from e wo 0249 017 fatwa so me 017 107 yeah 101 ofeni aye bejo so enti se bia oba wonsum ye de na okunfo achi bebeba e bia na yimfie wo nkoyi fa Congo ointment siesie ono bansa be ma le bedi no asan so adibiem wonema ni nsa yare bia na enso be 10% e wo
oba ne bema so omotuom wonyi fie wa hem he be fru ho afi wa hem aya nsa be gugu ho onante tala ye o apropro ye mema ye woro mpabo egu ane ehunu amano Congo ointment ye de select to sa apropro nante tare nyina se wi abodo sa Congo ointment empompo yam ekro nsisiwa hunmani nsa yare bia se ye infections no Congo ointment herbal shop bi abenya Congo ointment Pro slab ni true money bi ato. Have me pharmacy ewa Safuleba. Corona Keba ewa Ashtown. Misty Heba ewu mlum. Epidank Heba so ewu mlum. Sanso ne Danny Heba ewo emlum. Shannon se blazer de kwa ne Fedimen so ewo kewu. Smart Heba wo wase. Ghana fana baby bia ya ton do se PK kombla butu tamale. Ubenya Pro slab capsules. True Mind capsules and a Congo ointment ni bi ato 024 9017 101 024 9017 101 and I said 0204 61 61 61 0204 61 61 61 True Mind capsules Bema beye bema mu bema bio Bema beye bema mu bio into wo sa na ode na chere wo chese udi eyi Congo ointment no ene fa place na wa shede na wo yo star be mechi wo lonely segment no I'm feeling baby I remember my feeling rhythm of the chorus. so oba no so tie na ebi opese yen solve problem no ma obetimi afre ye ne oba no so be kasa na ene mo nyina ba line no so na se tomu na eye mo da se na mo amonim no na etie mu se
Odona so aso. Hello, I can't Kwabena. Hello. Program you come out right. Program na ye come out ho. Na odofo bi wa won chen ana sa why lonely. Una. Why? Me ba cho kwabna ma won so kakra ne ente on kai. Sompa FM. So na me ni Hey. Kwabna. Oh. Men so kasa ni. Ah. Right. Kwabna, macho your voice. Kasa sa be manamente. Kwabna yante on count. Hello? 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 Hello. Good evening. Good evening, my one and only dear. How are you? Big Doe, the love guru. Odo. So Oh, what my body cry baby. Mpacho, who did the same? a friend watch ma make a sister walk. Wow, what ma? Me pacho, why lonely you me ana? Oh, lonely there my yibia che. Oh, when I want family that day, then we. My fault, me friend. Oh, facha me why? Oh, love you, my feel, Papa. Ma feel too much. I am a new who na jani away, and that's all they want to tell me besano. Me family want to say. Would they can hear me? Then I buy a wire lonely. I don't jaw and answer when I was Jan and answer. The guy died 2 years new. 2 years. India Bomodia never who join your WhatsApp group no. Send a bear a bit taller and so a memo was swatting in them. They be Antomus and the me and Casancasami or hold them out. Why? Man, love you. Oh, me that say. Never talk at him, you are me to casa cry. Oh, now my face, so dear, no, never guy anyway. Me that say why? Hello. 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 Hey. Sweetheart. How are you doing? Hello. What is it? Nyamia do me who you now swear. Nyamia do. Me pacho udini baby I'm free. Oh, by the way, friend me Alex or Believer. Alex. Udini dead. Sompa. It's why you lonely ana. Me do nyame. Ka Friday and to be ne bayana. As we anga say juma me no mum pay so. Oh, what day we juma bay? Di me. Oh, ubenya wo so ne wo de wate. Oba papa bi beba wa kwem wate. Ewan. Ewo he. De a, emre no so oba papa bi beba. Wo de to so ye adwuma no. Ye no yen pe kan mu de o, as I say pero ana ka mu de are say ndebu so. Emre pem no oba papa bi beba. Okay, ba kuna so free bo akwa onum no. When it jene wo ho. Oni kasa na me feel. Yeah, producer no be kasa why. Oh, real ba me no make tayam wati.
Uku tie up. Enya hwe producer no be kasa why? Oh, wow. Oh, what any producer and kasa why? Sir. Aye. Producer no be kasa why? Okay. Rhythm of the gods. 0551-931-931. Me patch me frame me WhatsApp call why? WhatsApp video call. Hello. Hello. Yeah, oba hima me patch o deni baby frame me free. Who friend? Esamai. Odo. Me ka odo ajisu se so me mo odo. Oh, enyume e kosen. When you be aso mu ana. Odofo bi ben o. Wo say? My lonely. Wo say why then? My lonely. Oh, emi wa how? E dey na you lonely. I tell me home. Oja ho da ben e ba ne sen. Wo say? So she to maybe Wamba and a waja ho. Oh, sorry, why? So WhatsApp Facebook page and so. She love guru. Why big do the love guru of Facebook. And now Bomodian so any producer and Kasa they would back WhatsApp group for no why. Okay. And you may mend that. See me, what it? Right now, I need to hear from you. I'm feeling. Hello. Hello. Sompa FM. Hello. Odo. Why are you doing baby out for free? What did you say? Okay. And you may why you're lonely, Anna? I didn't know where we are. Oh, me did say be a wee any baby. What fin wahum? Mujaya chana. Mujaya che opa say ene kasama wana. Okay, producer ne obeka santi udi jina so why? Okay. I'm feeling lonely. Hello. Hello. Good evening. Good evening, sweetheart. Now, what to say? You didn't me say. And you may why you lonely, Anna. I made a man lonely. Would you baby have for friends so? From Chef Michael, may free. Michael, I didn't know I lonely. Oh, lonely day. I am lonely too much. But Jumanji, in your beer, no jammy. I don't money couple. Ejuma Bena, we. Me, chef, me, actually. We are Johnny, on Sano Bon. Easy. Anything can you buy a beer? Oh, one who Brassian cat. Obey and what they won't. Okay. Any agents on any producer and Casa. I'm feeling lonely, Hello. 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 Yay, Obahim, mammy, Pacho didn't be your friend me free. Obahima, Pacho din the same. Hello. Hello, Pacho Teminka. I'm ready. You're frozen? Regina. Hey, Regina, me Pacho wedding fear saying. You're not 30. Hey, Regina, are there what told Domo crown of West Isana?
Oh, that's my lonely. Why lonely? Into you per big do minya wo den wo de catch me na minya wo den says ya kan. Oh, kana minya mawe. Ohun na me bono. Ohun na me bono. Minya wo den. Many the program no. Sawa ho. In the message say koswa team ma me why. And now follow me so Facebook so Big Do the Love Guru. Why? Oh, me that say. Hello. Hello. Hey, Obai ma wave me. Yeah. Net to say. Me paso me huye na. Ma feel dodo. Oh, me huye rough. Odo. Yes. So me mo. Yeah, you made there was so me mo. Mommy baby was so mommy baby was so. Na den na kwa nyume. You made there bibi aboko. Sir, ade why you lonely ana? Oh, there be me lonely. Oh, no way. Oda bedroom na me so mete ho ye hwe program no. Yeah. Oni mi bi for sako bonne to na nyane no chene say me say obey around 2 then no ye no. Then no ye no. On the side of me ka so me hwa no akoda egam. Me so me hwenye ya me ndai. Oh, thank you so much. Me da say pa why. I know follow you on Facebook why Sompa TV ni Sompa FM nyina why. Okay. I know you show me Big Do, you show me Big Do, the Love Guru on Facebook why. Me va so much. I'm ade me why na mpese me de masem bi tu ani. Sawo ho. Me ma producer na afa o call say sia why. Me ma producer na makasa why. Me da say wave me send me wave me. Yes, me das. Baby, I'm coming my way feeling right. Hello. Oh yeah. Hello. I want money one and oh me pesa me who say oh yeah. Oh yeah. I'm feeling. Hello. Hello. Hello, sweetheart. Yeah. Hello. Odo. Stealing program no more. Hello. Hi. We did it, baby. I'm free. We did Nana Yao because it's free tapa. Nana Yao, why you lonely, Anna? I don't know why you lonely, I don't know why you lonely, Nana Yao. Easy. When I'm passing, I'm afraid to. Oh, Sam, yeah. Okay. Anyone very much. And that is so, yeah. Nana, you drama for. What you mean, Oh, do me pesa me who say oh yeah. Oh yeah. Hello. Good evening. Oba him pacho didn't say. Oh, sister Nyako, voice here me there. Make us all do Jesus says so me mo odo. Oh, sister Nyako. Kasamiti o. And you may say, who say? Sir, oh, say, the winner, Yankasa. That would often away. Oh, Sompa FM. One mammy crash, Munio Bia. Nampacho, me, I may suspect, dear.
Jaisa onim ne opesa okan. Wa sheda na yo star bi. Oh. India ma feel what? Oh, me. So ma feel pa. Aha, nti mema producer de waka WhatsApp group no ni Facebook no na ya sheda di nkoma why? Me poacho na no kra sister di friend ni make aside. Sawa ho. India nya sister o, be man na ne voice here dey sa no. Baby sir. Producer na ni okasa ye. Okay. So busa me say me free na me say me free don kwa subin. Aha, wa. And now busa me say me ba program so me ba so na mo kasa. Oh, okay. In the message say ya koso atie ye. Why? You do be kan WhatsApp group no. Oh, me tie pa na ma pressa me sanka mo. Na me dia fa WhatsApp no so. Mate. In the koso atie why? Me tie pa. Wa ba me sha. Sompa dia wa na TV daw. Me da se. Me dia no na me sha. Oh, thank you. Hello. Hello. Mentie ho TV ne so. Low TV no. Aha. Hi. Hello. Me bacha udini baby out free. Me did Gabriel. Me free bedasi. O free. Me free bedasi. Oh, okay. The program we see bedasi watch the side. Oh, okay. Enti udi program okay. Manager but me afraid that we are my first time I'm there free. Why ya dear? Na it's a saying oh right. Her program no oh right it's a saying. Gabriel. Odo somimu. Hello. Me pacho dini baby of me free. Pacho say. Thomas. Hello. Hello. Make us hold on no just so me Odo. Aha. Udini baby out free. That's your friend Thomas because I see you. Okay. Thomas, why alone here you Mariana? And then you say, can you, my wife, call my mother and say, I can't. Said you were done why ye. Come from what? Oh, you show me program and no program. I come up from the car, some program. Why, dear, it was so sure what it. But that must say, program good, Mother Jamunia, my. Yeah, say that's but I don't know what I am video no come on. But your video bear. I know it's more what video does video practicals and come home. That's right. Yeah, say right. Hello. Obahima. Hello. Odo. So many. Oh, Obahima pacho dini baby of me free. Oh, me pacho tune free radio set no kakra ma me why. Pacho me remo. Where then? Bema. Hey, in the pacho hold on any Obahima nkasa why. Odo, yeah, o kasa ye me de. Oh, that's only any day. So, hey, Bema na o kasa ye de sa no. Oh, me da. We did baby out free. I find me Morgan, me kasa shwe bu akwa. Morgan, and you why lonely ana? Oh, my lonely. Ade. Obahana we he.
No many relationship by the program. Oh, I'm not so dumb. Oh, if you check what you had, baby. Yene baby, what's in all dead? Miss Oya Wadana Jubia, ye do your dog, how I eat ya. Oh, but yeah, to associate program, no. Bye. Me pacho baby a edru no se uwo dofo wo ho no mo pese obo na baso wo pese yete se eyi obo adwuma pa na ne oye nie ame oye nie obema wo so ya na se ne oba na ye de oye ma no me pacho frɛ ne bo na baso se wo se frɛ ne ni kasa nso e be frɛ ne na to so life na oni na di nkomo Odona so emra nyum ne koyi no Odona so bomodia ne frɛ Hello. Hello. Hello, good evening. Evening. Me pacho udini baby of me free. Me pacho me de ama me ka se bo. Ama odo. Oh, ama den e kwanyu me. Oh, me pacho my lonely. Oh, why lonely? Na edene buy ama ade mukun ya na ene weja wana sede ana wona weja no. Oh, there you. Obe ide o tu kwai. Sompa. Oba ide be mu ni die wonti. Oh, really? Because Inti ama ebe ne den se na wo sire hwe menimi de ebe ne den. Oh. Inti ama me no be kan WhatsApp group no na ye free hon mo wate. Oh, my phone na say yo. Wo phone na say? Enti ya na mi use. Yo mati inti me mo Facebook de na se me money wen. On the Facebook no. In the Facebook ko hona ko hwehwe love guru big do the love guru why BIQDOE why? Okay. Hello. 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 Where for Papa? FM. Was sorry. But you did baby are free. Oh, Happy Mori. It could Mori. Okay, Udi. We do the Dawn. Yeah. Anna, you are lonely, Anna. Ate. Oh, Obano Coquan. Oh, Coquan so. Oh, ain't your babawati. Na utie in cheche, Usha, Uneno before ba, I am we anything. Okay. Na thank you. I'm a man who okay. Oba over the say to be the capital grandpa. Na tax papa. Okay. But they say no, I'm a more and the other and then I'm a mappa. From into the meantime, I mean, my friend of Condor, thank you, and a picture you see, but means take programming into some guy in your map and a show of condom on it. Why, dear, and what's here? We are our friend upon a show. Why, dear? Why, dear? Why, dear? You're the episode you big delay up for number one in Akasa. Mate, Obama in the back sama why? But it was so natural auto so me why ya wa there na jubia. Yeah. Okay. Hello. Hello. Hello.
Emre Jumedie koso me pese utinka boy me pacho Sompa achede abedru Sompa achede ne ya shase na we Jumedie bia ye bobo ye hu de support e friend say nyanka ne ekunafo na program ye program stronko bia ababeto dwa na we nya ne first time we second time eba nti wo person support wo the person de sika support wo ntare wo emon wo oil nya wo bia wo person de support aye betimi ama enkunafo ne enyanka no monye de omon sre kakra December mu no me pa cho bomodin na eden na tutu anamo na be eden na be hu e na enkunafo ne ejankafo nso registration no baso life 1st November na mo so wa chade bi se Sompa Nkraza wo de be ko wo GBC building ne mo na Sompa Sunyane nso wo night market ni nchen ho a na headquarters na Sompa Kumase so amanie Nurom Hotel no nchen mesre se so wo achade bi anase sike bia obe mane aba ye fide su a fafa 059 855 9802 me pacho 059 855 9802 me pacho sa de oya twede amponya kubo bede ebeshra Action. Better know. Hello? Yeah. Oba hima wave me. Yeah. Eti say. Me ando na say. Boko, mpacho wenye biana. Bache debi. Sir, don't worry, ubenye bi. Na nyume yakosen. Big Joe, no want to papa. Oh, my head. Papa, okay, so sending picture na udin bedroom. But in sending and mentation. Sir, and you may imagine a producer no so make sure say or do bedroom. And you may Mr. Why? Me power chopper, why? Facha me why? Basho mat. We dey Mr. Wa facha me wate. Basho mat. Nti you may do bedroom na mia masa fra ma we hu say di why den. Ye di we remu. Mpachi nti ma send pictures no. Yo mate nti ba choko so ati why? Basho mat. Bye. Love your man. First of all, man you want to like no great no. Obi and then Jini why? It's a new order mini man in show. Hello. Yeah. Wave me. Oh, about him man to say. Ya me ato mo na pacho say. Me ho ye order. Jesus says so mimu. Jesus says so mimu order. So mimu. Oh, then you may say, Ube Baba so na say, oh, why alone no person metias ye mao. If I shall say, oh, be board of Abaso and na say why lonely and no person big do to me you feel lonely no more. If I try. Emunia why lonely and na say ube board of Abaso. We took my cry. We took a cry friend saying. A friend or your friend is saying. Didn't he say? Randy. Oh, into Randy or Bada Bay? Yeah. Or Bada Bay? I saw me a class about Tuesday. Or so about Tuesday. Who message be the man na? Oda makuma so pa. Enti bonidi na ka asem na channel. Bonidi Randy tie bonidi na ka ne obesa o ka channel. Randy. Oda makuma so pa. Many so the way ama me ne me ba no. Bijina platform yi so ka se me da wase.
Manage Bibia, we my Bia. Yamish. Odona so. Oh, Randy, baby, I will be a Tianumwe. Why? Tianumwe. Okay, but by me, can I Randy? Why? With the now, Dottie. Hello. 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 Hi. Hi. Hello. Odo. Sumimu. Aha. Odo sumimu bako ka ho. Odo. Sumimu. Oya de wa sumimu ankasa. Udini baby afrefree. Friend Frank. That's a free spirit in Anyanam. But what was say? Your friend Frank. Frank. Yeah. Okay. That's a free spirit in Anyanam. Okay. Opa so oba him abaswana. I'm person born about. Okay. Me and Tiwe. Oba him my friend Margaret. Margaret, okay. Margaret, manage your home. Oda makuma so. Odona so. Margaret da makuma so na me ware. Why are there? And church no, ya na wa febi mubufu a said the big dose church ye no na wa febi why? Okay. Okay. I was a Margaret man power. Miss no, yeah, and your donor so. Odona so. Hello. Yeah. Hello. Oba hima na ti say. Oh, we be make a cry ye. Na ko say. Oh, boko. Na odofo no we he. Domini bio. Oh. And the one frame. I don't know how much sir. Oh. Oh, frame ka say ba na otimi nchen wa ha sei. Oh. Sompa FM. Me kwa kame it's on channel studio. Na usada mi komu sa. Oh, big deal. Yes. Ademo kuyana. Akasa akubi batati. Nti my man is a man kwa metina. Sir, into how many years here won kwa woti? Oh, about 2 years. Oh, I say obi a me name no, ono so sa o. Ne ho pipe pan rough. But only a member producer the work on your group no, why? Obe phone number the or the Obe group no, me pesa obe lonely sir. Me pesa next time obe friend me say no. Now why a double a o friend me? Why I say why a double a we there? O friend me. Inti nyume o dey fa nyume ejije wa kuma that's what I cry why. Hello. 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 Me pacho. Oh my goodness. Too bad. Hello. Hello. Me pacho. Me pacho. Udini baby your friend if you are. The friend is Sephora. I'm going to get Sephora. Sephora yade. I feel. Sephora need the sonki. Ida sonki. I was on a mission. Oh, Sephora wangana ba understanding ba. No. Sephora mpacho te say. Yami adu. Sephora mpacho nyume na ekosen. Oh, yami adu kokoko. Sawa ho. Yami ni obi a. Oh, uni obi a wo ho, Sephora. Oh, Sephora mama ye somwe bi o. Oh, my somwe bi uni bibi. We dey tie program no ho. Na ne men say e be di ubeka we WhatsApp group no why. O meju picture ne bibia no mo de waka group no say na be ya niam be so na niam kende no ho na bibia ye kama why. Mate. Nti mpa choko so atie program no ma me why. Yeah. Me da say. Kana kuma tu ni emani nye okay. Hello.
Hello. Hello. Hello. Hello. Pacho, hello, Kasanami Huawei. Oh, wow. Yeah, man. Come on. Come on. Let's go. Hello. 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 Hi. Who did it, baby, for free? The party for Michael. Michael. Odo. So me mo. Why are dear? So me move back. Odo. So me mo. Why are dear? Michael. Opa saw Bob by him and Abaswana. Oh, in fact, I made them in Japan. Sir? Because about me in the test. There, all man singing na come say it. Okay. Some man singing it. We are going to see. Okay. You know, I do down on the schedule. I'm no. It is about. I was in the siren. Do I am the channel near Akna. Now, and someone I make a channel. And you made me so much easy. But it's too Sompa. I think I'm going to catch a John. And one of the other two. Definitely. The name you and I'm going to that, but I'll be gone on the business. Yeah. And I'll be for the business. And because I'm going to go back and the business is business. One of the kind of my. Yes. And I'll be on the business. I want none to watch them. You saw me taking on the better for some of them. I'm going to make a cell phone. Okay. And I'm going to program media. And you may manage the task in the better program. Okay. I'm not so much. And it becomes to be an amazing program and I have more damage. Okay. And you're not a dear now, or catch her about him. About him, and then the catching or say, may first one catching us in my time. A man who does feeling me. So, me name the mean the more. Oh. And yet, any producer and Casawa home, Yanene Becca Sama, what's Obano. Yanene Becca Sama. Fana, for the original producer, no Becasa. No, Pacha, but I'm going to keep him in a producer. Hello. 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 Me pacho ma menti on kan se opese obo odofo nso abaso a freme na yembo na baso mawo unim se obai wa sacrifice mawo unim se be me ya den wa bone humodin mawo ne opese oka se ne be very kindred relationship na bo modin na den na frame na enye den yenka mra ye kan se so me din chia kese ma a bishop abi me da se chain ye fe pa chain ye fe me da se me saka why me saka See hi. I'll be do wa me money nye lole. Kakuma to ne ye money nye okay. Kanu kweche no menjanu Dole. Inentina fi board Dole. Shani se onu kuni uleide Ma onu Kwanye u baby. Oh yeah. Oh yeah. Yeah. Saudofu na udoni. Saudofu na udoni bi. Hey, big do. No, no. Oh money do be. First year. Better know. They didn't quick sa na wanya. Hey, Atuwewe, wherever you dey, Atuwewe, big ups.
Hello. Yeah, good evening. Evening. Hello. Hello. Odo. Somimu. Sa somimu ba ko ka ho. Odo. Sompa FM. Oh yeah, dear. If I show Udini baby, what's ye? Okodia Kria, Ejiwa. For Mekasa Free Canada. Okasa free here. Canada. Oh, nice. That's just all here also Facebook and so yes, sir. Yeah, me him live on Facebook. Oh yeah, dear. Oh yeah, dear. Now, Officer Bob Bahima Baswana. About him might be anyone. Timwana may bomb about for this nice program. Okay. Yeah. Into Moncoso and Amonia Samay. Okay. Okay. Sure. Yeah, that's it. It's Yawadana Jubia, a ya showed us some why. Me patch Matias here. Okay. Sana Doko. Hello. 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 Ada. Somimu. Ah, somimu ba ko kan ho en. Ada. Somimu. Ah. Why are dear? Udini baby for free. But the nasty, What is saying? Nasty. Okay, okay. Opesa obo ba hima na baswana. No ba ma bia ni ho ba. Oba bia ni ho. Okada ka ba me ni ntem. Adai, dia na odi aye no. I don't know why me bone ba so use am sample e kan pana so na on tomato. Ow. Kafra ate. Enti opesa ye ne kasama wana. Oh, na me ne kasa na mo je mo program ka ke be 1 month ni no follow sa. Okay. Ah, me ne kasa na me ji program ba na ma ndi na from. Okay. Enti ye ne nkasa wo ho. Okay. Let's see how mama na kasa. Okay, enti na so producer be fa number no na mato aso wo ho. Mate. Okay. Selby, see your pewa. Hello. 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 Odo. Somimu ba ko kan ho. Odo. Somimu. Why are dear? Udini baby o kasa free. Yes, I'm David in Kachafi Tafo. David. O kasa free here. Tafo, okay. Opeso oba na baswana, oba hima, no peso oba na baswana. So the Nyankasa de Commander Nyasengo. Adai. So a long story. Okay. That's just when your baby and kaope oh. Any to a sooner show do so me mwai. Again. To a sooner show program ye producer no bekasa. Why? So okay. Okay. Hello. Hello. Yes, baby. Hey, and then my sweetheart, no more friend me and Kasa. Charlie. Yay. Look, I like a fat. Oh. Grandma bread. Kafra, me do, kafra wate. Yeah, you do fine, bro. You go 1 round, Dada. And I would Obano, way, oh, way. Obana take on my your back actually after the day. Just say, oh, dear, oh, money, Tia, Oh, Charlie, I go. Why, dear, ma, big Donny wife in Casa. I'm very sorry. I'm very sorry. Okay. It's Kabibi Treno. My brother,
enti ka bibi che oba hema e bona baso ai ayagro me say me do man wa ka bibi okay Yenina ye tie Sompa. Oba. Hello. Odo. Somi mu. Na mo sana mo tie. Chese you know na chese mo de na mo how many rounds is here? Ya ko one. Then I walk at your uknu. Then I walk at you. Ya me ka chense me dono pa. How? Yo ya nya me ko so nshira no. Omana hono ko so nshira me sa na me me dono sa. Oh, mesre mama mama ntokwa bia nsem ntem why? Ni be sibia no se na me chirechire mo no munya ne sai na se na oba hima so kan wa studio no ko so aye ne sa ma me why? So much. Me de fine pa. Me da se. Na oni bibi. Se na momie no mu afra me die wo ho. O be ma no we me pese o ma ne kiss back kuma me pa me hwa de. Me pese me te pa. Odona so. Hey! Odona so. Enye udo. Hello. Hello. Hi mommy, hi. Ni baby I free odo so mi mu nti me ka se odo a o si so mi mu odo So mi mu. Oh yeah dear fashion udi ni baby I free Me kasa fi ko. What they say? Kingsley, okay. O pesa o bo ba hima baswana. Yenina ye tie Sompa. What's we adakwa? Adey. Wow, yeah. Ebi Kafra wate. Wate. O de to our Sunday show program you are. Wate. Okay. Yeah, fala scholar na nyume ye die si. Hello. 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 Yeah, hello. 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 What's the main can? Hello. Hello. Odo. Yeah. Me pacho entie wo ho ene me ka sentie wo ho lo ne kakra lo no Sompa FM. So mi mu. Aha anti lo TV no lo ne kakra Malonu. Ne bi un lo no met lo ne kakra Malonu kra. Okay pacho udi ni baby free Ya fam kwa na me kasa fi Accra Sompa State. Okay kwabna obeso obo ba hima baswana Oba hima bia ni ho. Adey. Wutie okodi akua ejiwa. Kwabna adey. Ejuma me ye minister. Peme. Adey di ejuma na wo ye kwabna. Me ye kada. Wo ye dey. Me chu kada. Okay kwabna emre pane so a oba papa bi beba wate o de ka wakoma to yem netwa so hwe odo so mi mu why okay Okay, Facebook. Godwin Ankara also then. I thought that you will practice for better understanding. Watching you live from where? Ohim Amam from Godwin only baby. Embohu. Next week me dimpa nkasa na eba ha say. Mpa no na emu edru na meme huri toso a ebubu no. Me de beba studio. Oh, Isa say then. Nice one. Isa, thank you so much. Facebook Live, Kofi Yesu say then. Oba Hima is really making my night. Kofi Yesu, I guess your night was solid as well. Florence Osei Bema, say then.
Florence Aden. Na asembi wo ho na. Wo baby wo so ho. Don't worry. Isa Muhammad Osiden. Nice one, baby. Ousu Angela. Ousu Angela Osiden. I'm about to start mine. Hey, Ousu Angela. David Bagblan. Clever De Santos Osiden. Or called their we too much. Of course, that's why she's my baby. You know that, man. I'm the big doe, the BIQ, the DOE. Florence, what's it then? D4 Daben Florence. Me wahasi, bra life. Me woso wa mo baby gugu fun. You was strong GH. Strong G8 Atimbo. Or say then, I'm watching you live from Wa. Wa for mo to say. Next week, Mama Monka. Why? In Kranza for Nina, ya Mama Monka. Why? I'm watching you live from Wifa. Pramso. Eya frame. Why? No, for money, no. Emmanuel, friend, no. Anyway, good. We are about to sign out. Bishop Midawase pa mi si chain AMF Midase. Atuwewe, wherever you are, big Atu, and then Atuwewe, the Doka himself, one and only assemblyman for North Kanishi. Take it or leave it, the Doka man himself. Anyway, in Chiake say come me producer Ketri Obi. Chiake say so come me technical team for Ima the last killer. Any David. Big greetings to you, Manager Ufori. Baby, I'll tell me if you be me say bomode anyanya slack. Na whether na so nim sana ye. My chief executive producer, Dr. Blessed Foster. I call you the DIC, and you know what I mean by that, man. Now me say adiachi na won say ewia na pie. Me na make a chance say there hasn't be any day ewia na beka say on pie da. Say ampie ene ochina ebe pie. Na ansa na mema adiachi wo no. Oba hima den na waka kire mo. Mami ni kan fan chia kese pan koma Mr. Solomon Eduse. Madam Felicia Boatin so ho. Enemy class OJ25 munyina nyame nhamo omo hwe program no pa. Oh, OJ25. That's nice. Ni e kan say adiechi na ewia ni pia. I say, wow, would see me once so old for baby. That's an idea, best son or better. Yeah. It's one tea and can be a man. Now, don't so me move for yesterday. Bye bye.